Gikundi kimwe gĩtegia kĩthirikari gĩkũmenyekana ta Imprisoned Parents Employment Program nĩkĩambĩrĩtie mũtaratara kaunti-inĩ ya Embu ũrĩa magwocania antu mawendi umwega nĩkenda matetheria ciana cia antu maria mabungirwe NCHEERA maritetheria na kũrĩbĩra ciana inobisi kumagũrĩra irio na nguo na nkinyagia mangi kumatetheria na gwa kurara kĩrĩ maria matina gwa gũtũra. Rita Mwanake Muchiri ena ino. Gikundi gĩtarĩ kĩa thirikari kĩramenyekana ta Children of Imprisoned Parents Empowerment Program kana KOIPEP nĩ mambĩrĩtie mũbango wa gũtetheria ciana cia afungwa. Ĩno nĩ kuona aciari engĩ mekara njera mũno ciana ciao itikoragwo na mũndũ wa kũmatwara cukuru, kũmagũrĩra gĩa kũrĩa, wana kana mũndũ wa kũmatara nĩguo metheme na mĩtangĩko ya meciria. Isiwe ya kwamba mzazi anapewa ghadhabu kule ama anarekebishwa kule, lakini mtoto wake naye anakuja kuwa mkora kwa sababu hakusoma, anakuja kuwa muuaji kwa sababu hakuwa na malezi mazuri, anakuja kuwa muovu kwa sababu hakuweza kusoma, hakusaidika. Kwa hivyo inakuwa tunafanya kazi bure, tumevunga mzazi na mtoto anakuja kuwa mwizi ama mkora kwa sababu hakushughulikiwa na jambo lingine. Huo ndio mzigo ule ambao umetupata sisi kama House of Glory Blessed Church kuanzisha mradi huu wa Children of Imprisoned Parents Empowerment Program. Muvango uyu ukathi vandu vanene gutethereria kunyivanyivia ciiko cia wiki nae iria ciumanaga na ciana iria itareretwe ni aciari yao. Watoto wazazi wao wamefungwa jela, watoto wao wanaathirika sana huku nje. Sana wanaathirika kimawazo, hawana watu wa kuwashikilia kimawazo. Hao watoto pia katika shule zao unapata hawana wa kuwalipia karo. Mavazi yao wakati wengine yanaisha sababu hawana watu wa kuwashika mkono sana sababu hawako karibu na wazazi wao. Tunaomba pia serikali ikapate kuingililia kati, ikaweze kuweka mikakati angalau ikaweze kusaidia hao watoto. Guku makiuragia thirikari nene gutethereria muvango uyu niguo makinyire ciana makiria. Ombi langu kwa serikali ni kwamba ikiwa wanaweza kusaidia mashirika kama KOIPE kuweza kujimudu ili kufikia familia kama hizi ambazo tunaelewa wapendwa wao wanapokuwa wamefungwa wanakosa mahitaji ya kila siku ya kimaisha kama chakula, mahali pazuri pa kuishi, hata katika hali ya kimasomo. Tungependelea ikaweze kujitolea kupeana rasilimali zaidi ili familia kama hizi zikapate kujihisi ya kwamba wako katika jamii ambayo ni ya sawa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbeta warita Mwaniki wa Musiri.